Evo sad ću, ja sam provjerila mjesto ova linija. 18 časova 54 minuta, Srpski radio Jajce na ultrakrasnom talasu frekvencije 95,6 MHz. Poštovani slušalci, upravo ovog momenta na liniji imamo predsjednika Republike Srpske, doktora Radovana Karadžića. Predsjedniče, dobroveče. Dobroveče. Doktore Karadžiću, u Jajcu je trenutno jedna slika koja je ovako prilično mučna za gledanje. Stanovništvo se nalazi u pokretu. Kakva je vaša procjena svega ovoga što se u Jajcu dešava? Da li ima potrebe zaista za ovakvu paniku? Ovo je neviđena panika. Imam osjećaj i čini mi se kao da nam se dešava ponovo Srpska krajina. Ja vas molim da obavijestite slušalce da je to upravo ono što neprijatelj želi da izazove i što ponegdje izazove. Nema nikakvog razloga ni za kakvo uznemirenje, neću ni da pomenem riječ panika. Doktore Karadžiću, narod je nažalost pokrenut. Stizale su strašne informacije o svemu tome što se dešava, koje je nažalost bilo jako teško spriječiti. U našem studiju su bili, obraćali se narodu i predsjednik Skupštine opštine i načelnik stanice javne bezbjednosti. I zaista se trudimo da narodu pružimo sve relevantne podatke i upozoravamo ih na to da ništa ne krijemo od njih. Međutim, jednostavno pojavila se ta priča o prodaji jajca. Ma kakve prodaje jajca? Nema mapa. Mape nisu uopšte kreirane. Niko još ne crta nikakve mape i prodaje nema, vjerujte. Doktore Karadžiću, nažalost u svemu ovome što se dešava u Jajca na neki indirektan način učestvovali su i neki, bar po pričama koje nisu provjerene, kažem nisu provjerene, neki viđeniji ljudi Jajca kao što su direktori, zatim pripadnici stanice javne bezbjednosti koji su, kažem, po neprovjerenim pričama hodali okolo i upozoravali narod na to da se bježi. Hoće li država išta preduzeti protiv njih? Hoćete li izdati naređenje? To nije tačno, molim vas. Danas sam ja bio u Jajcu i vidio sam i predsjednika opštine, vidio sam te direktore, vidio sam načelnika stanice javne bezbjednosti. Oni su apsolutno odlučni i opredjeljeni da se Jajce brani. Konačno još i nije ni došlo do napada na Jajce. Narod mora i treba da se vrati svojim kućama, a vojska će vratiti svoj dio posla. Nema govora o tome da su viđeniji ljudi Jajca nešto pogriješili. Ja sam danas bio kod vas, bio sa generalom Talićem, bio sa komandantima i bio sa predsjednikom opštine i njegovim saradnicima. Doktore Karadžiću, može li se ipak nešto uraditi da se ovo što se sada dešava zaustavi? Jednostavno, ljudi na ulicama sada mogu da predstavljaju samo metu za neprijateljsku artiljeriju. Pozivajte narod da se vrati svojim kućama, da se vrati svojim kućama. Opasno je da bude na ulicama i jednostavno ne treba da radi ništa haotično. Neka pita predsjednika opštine i komandanta stanice, odnosno načelnika stanice bezbjednosti. Oni će dati jedine ispravne informacije, tu je i komanda 30. divizije, od njih će se dobiti ispravne informacije. Mora se stalno ponavljati na vašem radiju, narod treba da ostane kod svojih kuća. Doktore Karadžiću, zahvaljujem za razgovor i nadam se da ćemo biti u prilici da se opet brzo vidimo u Jajcu. Ako Bog da. Halo? Da. Evo, ovdje ne idemo u zborga. Nema tamo, nema govora da je neko nešto. To su glasine koje pronose, to treba hapsiti ko pronose te glasine. Doktore, hvala vam puno još jednom.